Döner kebab ima veoma zanimljivu i dugačku istoriju. Iako se meso na ražnju koristilo još u Osmanlijskom carstvu, moderni doner kakav poznajemo nastao je krajem 19. stoljeća u Turskoj. Jedan od pionira bio je Iskender Efendi iz Burse, koji je popularizovao ideju vertikalnog ražnja, gdje meso polako peče sloj po sloj. Ali današnji dner u somunu, kakav jedemo na ulici, zapravo je izum turskih migranata u Njemačkoj 1970-ih. Najčešće se spominje Kadir Nurman iz Berlina, koji je želio stvoriti brzu i praktičnu verziju za radnike u žurbi. Njegova ideja postala je hit i tako je rođen evropski doner. Od tada, doner se širio nevjerovatnom brzinom i postao jedno od najomiljenijih jela u Europi s hiljadama varijanti, od Turske do Balkana i dalje. Danas je to globalni simbol ulične hrane. Ako voliš istoriju hrane, kulinarstvo ili samo dobar doner, ovaj video je za tebe.